Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Hai section, ayo. Nawarkan. Coba Michael Hoi. Nuchang mo. Hoi. Ya tu ini balik P1 Slam, P1 mata kata yo, ikut tayo belakang. Malaysia tim director jangka warna timur, nado last time ko ban ating kesan ni pi company ko berkasi. Kaya namar ngamlay por. Kada mata ngalay. Kalawan kanu daw ki bersamit bro. Tanah mata ban yo pe yakan nyo. Oh, tama. Hoi. Kyo sobiet nado minta kesini. Hoi. Balik P1 kamplat ni. Bun kamplang ni si bro bun kamplat. Andre di sala do bun benar-benar ni sini. Dan nak dapat bun kam, minta pada lasak si coding. Sampai kang bodar, dengan tu ngalai, dengan kami naik dengan ada pos saja, dengan pos saja, dengan tanah bungkrum dia ada, tanah betapa penting yang nak sudah escape. Dah escape kedai ke baki nawarin dia kibun bah di masa Bangladesh. Dia kibah kan film ro kibun bah. Kadang-kadang pengar Mumbai nak bahasa anak bodar, apa pun baik kena yang nak film nawar, kena bagi nyiru bahasa anak bodar, hidup dia akan baik. Ada kan nopi kumpulan nasional, ada kumpulan pemimpin tertentu, kan nopi direct mah. Kita kalian ni kejarap korban kan. Katakan Pak, kapag ngamu benang banado, tera lalai pernah mentang ngala somi dia baru kan betul itu music video jenga, apa kahela mo kalian ngala download ro, ngala phone ro yaitu ipria, tadu mentah kawel jirwa jenga ro kampan min apa kahela mo kalian. Katakan tengah pelongan leseng adena director nong kendong iman sudah info ya, kata-kata iman bagi video bangga pemi kita 1 million sudah. Bakit blog ba, lembaga na news kini ingan jepi. Bakit kerpat ba, panyo video jepi. Tangkap kau suap dengan peput kau enggak kerpat di Prakasi jengi kantam di bahasa apa Bangladesh. Ke ladadon kelat ngapa di director jang film di producer jang film, jadi sabar kan pedi apa sinong jang film. Te agan alam yang produk di luar. Te saasor lagi pralog war pralog kasih kita tipe Dhaka. Ini kisah tipe Serenggol, kisah tipe berat. Te saasor mana medi gelap jula aja pakai lang jula pakai ke film sih ke aja kesan lang kacau mo. Jadi itu kau cerita kubla sibon. Bapak kalau misal kubla sibon. Tong penmi jingwai. Kalau teli jingwai ba film penmi. Karwai teli. Bagi film art teli. Kayak film ba film penmi. Di film ke bangga penmi nang kau ngede kerteng lada tu aksang ngau dah ketin wadah dia. Step no ba? Snap Arjar Pra. Oh, last time hamo. Last time Arjar Pra ngisut ya kerteng lada tu aksang ngau. Hang tu poka direct mana? Thok ro mana Kebar pada ngamban sel. Step no penmi. Ngamban sel Arjar Sipel. Sampai kata film hadu mentah kalajak. Dia mendapat balik film show. Penmi tadi jingwai. Kadau kolong ba hadu mentah ngamla syuban pemi ke film kolong ba duna kadau dan ba duna besar kan. Oh, utama. Namara mentah ban mensua por bangi shoot ya kata la datok sang ngau ni pelutang sallah. Te mentah ngala i bade namar ke generation mo generation. Kadangi sna ke film dan kom sekom lakan no mungkin dan kam kasan arkola lakum tama. Senang ila ban ber kata mo. Ikane ka jina wat nantia beli kisik bun ha na wat nantia sa Bangladesh. Nama betul dengan lah berbagai itu kata dari nado di por mensua kata mo. Nado ketu di por jong di apa nado di por mensua ya. Do melasak tiba lasak lalai. Do kata tema nya buai dalam itu. Ki pada ki paisa India. Nak India. Ibun lagi benang nang talang ne. Bon ibadah nang talang na sokha na lamin du ibun. Kemudian aduh mentah kita dan bahaya Islam. Tiba ingat sendiri nang bun apa Bangladesh. Bun mo. Kita nang talang amde nang dikasih gidauki rugi bon kilamin rugi bon. Malu malah kan nungut kan ulak eki dan dakilak na dakipin hajat kasih Bangladesh ki bahasa. Bangladesh tu terada kilak ke. Kasih. Nama tengi gum ki Katolik subuh ni man sem ni jegas yang tu ri i. Oh. Pulang jegas gum tu. Pulang jegas tu dah tin kasih be. Kasih. Nah, bakinang ban kena timbang laro. Dia kubar tu nomor ba. Wala pimpa di na film. Dia kubar tu nomor ba. Yang na film lagi wat kedang mah. Tadi sebelum kau mulai buat di kasih Bangladesh. Ngam pada iya kena film dari mentangan rong ngalaya tiket mentah. Dan ngawan kena lu dauki ngami si bajena dauki tang nak mentah wan a jingkersan ya kena Dhaka escape. Ban kersan ya kira do sedang ban perusahaan ini adres lu. Ban kersan ya kinang penmi ro kena film. Kalau nang ni sekmat kemud ngide ban dong ke mesim mo ban ai mesim lang.
Ya di film kasih jengi kenang mana ni sama. Kalau kum kalat pat ai kam ai jam bro ya di prakasi jengi mo. Tak ada ngaku director apa warja dia. Ngaku apa amin sim ya kasih director ngaku apa amin sim ya jawai director. Kenapa makiru kini ban ai jadi salah lagi kata ada timur. Bordar lapoi Bangladesh. Lapoi hoy. Hai Jakarta Bangladesh. Dakar lapoi. Senegal lapoi. Selher lapoi. Jangan dia pun lagi tu thapu lele lapoi man kasih. Perjam nama. Bisa i hau jadi pura kena film. Upira buat aktor dia satu di giling na. Itu di atas. Buat mana terus. Tapi hasil kasih lapoi am. Luar mana. Malaysia lagi buat luar. Jadi kira kira banyak luar am. Oh kita nak keluar. Dan kerana dalam sekitar nak keluar kan bagi Bangladesh, kasih Bangladesh in satu yang tinggal. Te nia kerpa ne habarok lagi perasaan ki sekian sepo Bangladesh. Kamtam kita tu kuas Rimgol. Ha. Te kerpa ni sator man aja kersan am tang nak film Dhaka Escape. Kang haman ke ka aja kersan ke chongi. Kang ki kasih film ke chongi le ne ki warjan dia film ke chongi yang ku jatuh kang. Te tahu juga kerpa ke chongi. Dalam tilan spi ne meji a kalat ke tuan pekenai sepo chinong ipe. Kang tulah sepo Bangladesh betul apa kenai. Kamu insawan peniru warna Bangladesh. Bangladesh. As benar mal